Sika Tiragsak Ko. Tinapalabas, napa ni Doña Marita ije Cebu. Tapno ipakaam muna ti kasasan ni Jinky ngagdadagsen daytoy. Ngem saan pay laakayat ni Oliver ti panagkalaysada. Nakapungtot nga rod dagiti naganak ni Jinky. Ket nangibet da iti saan anasaya at asao. Ano saan nga ikalaysa ni Oliver ni Jinky. Ket mapilitan damet ang mga ramid iti pakaibabainan ti pamilyada. Kabayatan na, nagpasyudad ni Tess ket si Marungkar iti restaurant ni Richard. Inalukoy naman ni Elisa sumurot kumakenkwana iti probinsya. Ngem saan akayat ni Elisa. Nagdamag mat daytoy ken Richard. Noon niya ti saan na mapanawan ni Elisa iti restaurant na. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Sika Tiragsak Ko. Richard, kasano? Agpakada akon. Ado pa'y tinaskan nga asikaswak itangal daw. Sakbay nga agsubliak ije probinsya. Sige, good luckan ka, Tess. Agyaman ha. Kayat ko nga isurot ni Elisa ije probinsya. Gaputa ka sa pulak tikaskan kwa na ako. Ngam talaga adi na kayat. Saan mo apilitan? Adda ka di na mapanawan dito Richard. Ngaan niya? Amangan na sikat di na mapanawan. Anya? Adda ka di nagkinaawatan yon. Kabayatan ti kaawan ko, Richard. Anya? Kayat ko lang maamuan, Richard. Apay akasta ti saludsod mo. Gapot na ay ayatan ka. Tess, Amom dayta. Ken mariknak, Richard. Tess. Ngam amok. Awan panagayat mo kanya. Sorry, Tess. Ita. Kayat ko amaamuan no addan nagkinaawatan nyo kini Elisa. Awan. Nangag mo timbagak, Tess. Awan nagkinaawatan mi kini Elisa. Ngam agayat ka kan ko na. Saan ka di? Pudno? Agayatak launay kan kuana. Apalak ni Elisa. Gaputa oray masikugan. Agusto kalantakan ko na. Ngam oray sa bali tay ayatan. Adda aklat nga agay ayat kan ka, Richard. Sorry, Tess. Ngam saanan anas ka na pagsaritaan taday taabanag. Okay. Agpakadaak nga rudan, Richard. Sige. No adawayak. Sumarong karak ejay probinsya. Agur urayak, Richard. Dong, Romuarta, si Kati ag-drive. Wan, ma'am. Nadalos ka din ti kotse? Wan, ma'am. Nakarwa siya nun. Katsi ka, nagdigos ka din? Ha? Saan pa'y, ma'am? Jakmat mo arum warta. Engkag digosan. Tadyak kaya ti agatling at a driver. Wan, ma'am. Sige nga raw, tayo nakpay agdigaws. Agawaan! Agyan kan diti parking lot, Dong. Saan kan asumurot iti papanak? Wan, ma'am. Saan ka pumampanaw dito ay? Tadyak kayat ti agur-uray. Ti kayat ko, no adda akon, pagandaram mon adagos ti kotse. Wan, ma'am. Amo kun dayta. Nasayaat? O sige, inakon. May sa a Korean restaurant. Dayti pagsarakan mi kanites. Umunag akon. Kaitay-pay nga agur-uray kanya. Ma'am Jinky, blooming ka. Saan ka di aday tati may parbang, Tess?
Agsubli ako ni Diyo probinsya. Kat kayat ka makasarita may papan iti restaurant mo. Adda ka di parikot? Awan? Awanan ti parikot. Kat mabalinan ti mangrugiin ton umay abulan. Ngam saan ta amang namnama, adakil adagos ti mapastrak. Gapot amang rugi tayo pailaan. Okay. Awan makunak iti dayta. Sika ti pinusgak amang imanihar iti restaurant ko. Kat mang namnama ak ama parangay mo. Iti kanito ang nagbaligi ka? Siyempre, dumakal ti sweldom. Sige, Ma'am Jinky. Ipanamnamak dayta. Kasi tinakon-akon. No kwarta ti parikod. Umawag ka laang kanyak. Awan, Ma'am Jinky. O akat? Agorder ka iti kanenta. Agtugtugaw talata ka din ditoy. Okay, Ma'am. Raman ng tati Korean food iti daytoy a restaurant. Oh, dayta ka dilang ti inuman, danom. Ket tanya ko ma. Di mo kaya ti arak? Jaket yung minum iti arak. Agsubliak pa iti pasdak ko. O sige, mangan ka nga ruten. Itay pa'y amadlaw kong agparparikot ka. Juan Richard. Babae? Adda siguro na sikugaman niya. Ada. Oh, anya ti parikot? Saan ko ngay ayatan? Ay, dayta ti parikot a talaga. Ket, kasano nga ruden? Adda ka di maitulong ko? Awan. Kan kabalak dito ay. Sige. No kasapulam ti tulong ko, si Dada nakatumulong. Bili ba kan ka, Richard? Di ka pa'y nakita nagparikot. Kanayon na naragsak ka. Una, naragsakak itan itibiyag ko, Oliver. Ngamin, napunasan tigurak kada kayo kini Papa. Agyaman ha? Iso ang naragsaka kita. Kaya't no kasapulam ti tulong ko, adaklat ta itilikudam. Agyaman na, Richard. Naragsak ka, kaputad na ka akabsat ko. Kasta, Akmet. Sapay la ko ma. Tati kinaragsak ta nga akabsat kat agtultuloy lata. Pudnot ako nam. Kasta ti kayat ko, Oliver. Tay naragsak ta nga agkabsat. Oh, Papa. Imbalot ni Richard para kan ka. Mangan ka kano? No kasta, napan ka iti restaurant na? Uwan, Papa. Di magasak lay jay. Nasayat no kasta. Sapay la kumatag tultuloy ti kinasinged yung agkabsat. Nga uray awanak ton dito'y lubong. Noon niya laditan, di bagbagayo, Papa. Ibagbagak lang ti riknak, iho. Di kagdanag, Papa. Karik. Naragsak kami itong agkabsat. Nga uray awan kayon ton dito'y alubong. Kasta ti kayat ko, iho. Sige, Papa. Mabit lang, ha. Isaganak to'y kanan nyo ang naggapo ka ni Richard. Alang arod, iho. Katagyaman ha. Agsubli akmanan iti probinsya. Gapukin ni Ma'am Jinky. Nayadayo akin ni Richard. Sabagay, sa anak ngay ayatan ni Richard. Gaputan ni Elisa ti ay ayatan. Nagsakit matan. Ngam sa napali. Dakal tinamnamak. Ay siyak tumad lang ti ayatan ni Richard. Ma'am Jinky, nalaba akong dagiti kawus mo. Nakupin ko pa yan. Sige. Nadalo sa akong tisilid mo, Ma'am Jinky. Sige. Agraman ulas, bedsheet, kan punda tipungan mo, nasukatakan. Sige. Kasta lang ti isungbat mo, Ma'am Jinky. Taan niya kumati isungbat ko. Saan ka kadingagungat? Agungat? Apay? Ha? Ay, nakaskas dawa talaga, Ma'am Jinky. Milagraw, tasan ka nagungat. Ngamen, no kastoy nga
nga day bagakken ka, kat agungungot ka. Anya? Oray awan mo't gapo nang agungot ka, ngam agungungot ka mat. Isamas da awak launay. Ay, na! Ay, umay kansita. Pumanaw kan, iti sangok! Wan, Ma'am Jinkay, inakaw na. Ay! Ay, unay kansita! Nakakatutan daw. Ay! Tawaan nak pay mouth. Danga kamat nga mensita. Nagsayatan timod ni Ma'am Jinkay. Ang dinadal mau. Ha? Ay, nadlaw mo lang arudin na nagmayat ti sungbat na kan ka. Ang damahagam pay laang no apay asan nga agungait. Anya ngay ita, linawan na kamanan. Balakit di talaga da dya babae ah. Ha? Masurunak at talaga. Ay, unay kansita. Italamanan ang makasango ka nga uminom, iho. Papa, Amok, parikot mo ni Jinky. Gapo tagdadagsen. pampanunhutak ni Elisa, Papa. Ang mga nuad-adan nga umadayo. Numaamuan na nga agdadagsa ni Jinky. Natural akas tati aramidan na. Oh. Ngamkit di, no talaga ada kayo ti para iti tunggal maysa. Uray anya pa iti mapaspasamak. Da kayon tulat ti agkatuluyan. Sapay ko matakas ta, Papa. Isuasaan ka kumauneng agparikot, iho. Kas iti nakunakon, ipamaysam kit iti imatang mo iti negosyo. Ta para da ito'y iti bangunem a pamilya. Dong, rumorta, si Kati ag-drive. Amo matan, at yak mabalin ita ti ag-drive. Wan, ma'am. O sige. Innak lagrubuat tarumortan. Isagana mo ti kotse. Papananta ka day, ma'am. Innak gumatang iti pagpapintas ko. Apay, ada reklamom, ha? Ay, ha? Ay, awan, ma'am. Ingkag digos, tadyak kaya ti agatling at a driver. Kanisagana mo ti kotse. Wan, ma'am. Ay, makabandog ti agbiyahe. At to yan ti pagpalami isyaw, senyora. Kalaman si Diyos. Rimor ka din ni Jinky. Wan, senyora. Gumatang ka no iti pagpapintas na. Ni Dong ti driver na. Kasta ka di. Sige, senyora. Agi na nakapay dito'y salas. Tainak mangisagana iti pangaldawan. Sige. Kaimasat ti sidaon, senyora. Tapno maganasan ka amangan. Kasano, ma'am? Urayan kan dito'y parking lot? Wan, awagan kan tulaangan. Taumay mon tubagkaten dagiti ginatgatang ko. Wan, ma'am. Ada awag ko. Ni Mama. Hello, Mama? Iha, agdadagsen kagayam. Wan, Mama. Kat nakaragdag sa kakunay. Talaga nga agmauyong kan gapukan ni Oliver. Basol yumatlaang no apay, Mama. Ngamin, da kayo tinagpilit nga ayatak ni Oliver. Iso nga ita? Agayatak at talaga kan kwa na. Ngam kasanuitan, agdadagsen kan. Okay lang, Mama. Ta iti mabiit. Ikalay sanak to ni Oliver. Kaano? Basta awan pagdanagan nyo, Mama. Jinky, Ulitak, awan pagdanagan nyo kanyak ditoy, Mama. Sa anak abaybayan ni Oliver. sigurado ka? Wen, Mama? Ipasiguradom anasaya at ti kasasaan mo dita, Jinky. Tano saan, siyak a mismo timang balas kan ni Oliver. Wen, Mama? Di kagdanag? Naragsakap. Nastalon atak.
Nasaya at launay. Ada ka di pa ibagayo, mama? Ngamin, inak ijay beauty shop. Ay, sige nga rod, iha. Agan-anad ka akanayon. Bye. Bye, mama. Ni mamam ti mawag, Ma'am Jinky? Awad bibiyang mo. Ha? O sige, inakon. Kat saan ka ap mampanaw diti parking lot? Mawata? Naimbagman tanagawid ka dito'y balay, Romeo. Juan, Nasaya at launay. Amom ka di, Romeo. Nasakit tinakam dami ga Janet kan amigo Leo. Balsanda ka no ti pamilya tayo. Iti ka nito asaan ngay kalaysa ni Oliver ni Chinky. Sa balin ti trato kanya da amiga Janet. Saan dakto pa'y pinaturog ijay balay ta. Iso ang naghotelak. Agam mawata. Gaputan na sakit tinakam da. awan sa balya pabasulem, no disikamot lang. Apaya siya. Gaputa si ka tinagkuna kini Jinky at dituyan nga agnaed. No nagsubli ko may jay Cebu, di awan kumati kastoy a problema ita. Ni Jinky ti kayat ko amanukang. Gapo ka di tadayo anabakbak ng dangam iti sika. Amumot lagayam. Ala, makamuka. Angem siya, jak kanunungan ti aramidam. Kasta tinasaod iti dadakkel ni Jinky, Oliver iho. Makamudan iti kayat dang aramidan. Nga oray mga ramid da iti kontra iti pamilya tayo. Tapno madadaal tayo. Doday tati kayat dang aramidan. Awan mabalin ko. Kasanon no dagiti negosyo yo kin ni papam ti puntiryaan da. Mama, Anya ti mapasamak no madadaal dagiti negosyo yo. Sigurado ang mabangkrap kayo. anya. Panunutam kumaan na imbagday ta, Oliver. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo ang napaulwan. Sika, ti ragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika tiragsak ko. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.